Nyo na dengar tengkulung pegah BU kisah nyata. Ledro ulama tuha yang sering yang dekat dengan ulun tua. Yang malheurunyo kan wabah Allah. Allah yarham, mudah-mudahan Allah tempatkan beliau dalam surganya Allah. Jadi nyolong pegah mi BU bakdrone. Bek ne pikiran ulama kadang-kadang na pemikiran-pemikiran di lapangan hana sayang ke getanya umat, hana cinta li ke getanya umat. Nyo sangat keliru umat. Kup sayang, kup cinta kepada umat. Nyolong pegah ledro ulama tuha bak wate haik ne beri manfaat ke gop geklik merasa penyesalan. Yang pertama Abu Tu Blang Beladi, Allah yarham. Bak Sabohuro tamang rumah sakit BMC Birin. Waktu beliau tamang rumah sakit, gepegah berita bak luntuan bahawa tu tamang rumah sakit, lunjak lak sawu tu rumah sakit. Tu rumah sakit getebit urungnya lun tamang lu langkambah, dua ngentu sagai. Waktu nyentu negeri lun kun tikrek bak tu. Tu bek tu kli kamu berdoa benar beri sehat ke tu. Bandung kamu baca Yasin Hidayah pun seut tunggu sirat nekli Faisal lun kli kan karena sakit Faisal lun kli umat jiprehlut hanjut lun jak liluak semubut hanjut lun bili ilmu agama kepada umat jiprehlut lun kli kan karena sakit Faisal umat jiprehlut nyemban cinta ulama kepada getanya. Sabah wate sakit siat hanjut niat semubut nabi ilmu negeri merasa hana manfaat udip. Siat han geberi manfaat ke umat gekli merasa rugo udip. Nyamban para ulama. Yang kedua Abu Lonibung, Allah yarham. 8 bulan tinggal bak ulun tuan, akhir-akhir beliau nak wabak Allah mubat tinggal di Birin 8 bulan bak ulun tuan. Segolom tinggal bak ulun tuan tinggal di Menasah Baru Kerung Mane. Lih ulun tuan khutbah Jumaat lun tun lojak berempak beliau. Lih lun bisalim lun pegah Abu lun dari Belang Beladih Abu. Kamu Belang Beladih mendoa ke Abu bersehat, Abu bersehat baik Abu semubut lep. Negeri tengku bak watanyan pun nekut sirat negeri ana manfaat liu diplut siat tengku padahal meribe kadur kagu didik tapi siat watan hanjut na semubut neberi ilmu han neberi manfaat ke umat negeri tengku bahkan hotel lun walung kun tigatik Abu mendoa ke lun nalun dakwah Abu beruh lun pegah yang benar lan dakwah lun lan betul beruh mu pegah yang salah Abu berberkat dakwah lun Abu geklik lampu kekun anda lima manfaat lun geklik bak watah hae gebri ilmu le ke urang geklik nyamban cinta sayang ulama ke umat. Tidak tu Abu Paluh Gading yang langsung lun dengar khabar cik ketika beliau sakit tunggu sakit jantung watanya nuwa dari Medan kamu yak kunjung dari Belang Beladih kim beliau pegah abang kamu sijum watanya wate kamu lah Idin Abu, kamu lah Idin Abu, Abu istirahat, Idin ke kamu, kagak klik teman, gekun bak kamu lom, tengku doa ke lud, bersehat lud, keput mau udip, hana manfaat udip, tengku doa ke lud, benar manfaat udip, keput mau udip, hana manfaat. Ruh paji para ulama luar biasa cinta kepada getanya umat. Gekli wate sakit ta periksa kan kesakitnya gekli han gebile manfaat han lagi semubut nyan gekli kan sakit tunggu ledra ulama yang lung berumpa kan sakit gekli kesakit gekli geberi manfaat le ke umat. Kejik menyemanan tanya tacak itibar lahir Rasulullah. Si kurung-kurung tak tanya walaupun haid tak beri manfaat ke sedarat
jangan tersakiti, jangan sakiti, baik tersakiti saudara. Karena luntuan tingatan mak mentuah lan sebuah hadis Rasulullah nepega khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Dua perilaku hana yang lebih gak di atasnya, gak tatat. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua bermanfaat, memberi manfaat kepada manusia yang lain.